Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postem EA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Komisi benta jonga jingpen kre ke jinga seng nong tre jonga balang oblay Meghalaya Assam hostem arajar pusan hakesh nong puryang. Chief Executive Member ke KHADC Buderu MDC ke than ulum ni ke jingalang bat ki officer ha ke bede ba ke jingpen kre. Ki officer gula poi ha ke jingalang kilong SDO ke PHE, officer in charge ke Moring Keneng Police Station, ki officer ke tana PWD, bat kum juru BDO ke Moring Keneng Block nalor ki wepan. Kini ke jingkot ubak penyai ke long ban penyo ke madan ke belamang pisa at polak banyo penlong jingaseng bat kum juru ke jaga lit bar ke babiang ki surok shnong ke umbam umdi bat ki street light besipor ha jaga penlong jingaseng. Banyak bet ya irenti ke kam jang ke jingpen kre ubak penyai ura pentip berathal ke komiti ban kle do BDO ke chairman bagi dekat kindai na katana PHE, PWD, Police, MEECL kirang ba ka balang bat nasional. Ngilum ya kene ka cingilang kumne banyak kenduk lang ya pisia kuki try balang hangne po puring balang ble Meghalaya Assam ringkat bagi department repair hadin bangila yo ya ka shiti na ka balang bahkan dan ka jingsiang he jingsiang nong tre house name arja arsan ho dang pe ya ka por le singi snoba kadang biang ma Henry dangi pet ya kecing don kam jong kene jing siang pat ngila don kam benang ya perkhat no nadu menta benang ya wat kilat klente habi de pun ha kecing don kam jing siang te ka bening kong nga so ban penpau ni kapor kecing don kam bening kong kade kamadan ban don shua kamadan ban pelong ya ni jing siang te kum mangila ban suthu na kaling kabalang ba asnong ngatai pla de pen bet nya ka madan kande hang ne hapo madan yurim de habi de bakani ka madan te kum bakalong mentai madan kam cingpen baha kane ke cingpen baha kan long cing mentoi nam ta ka cing don kam jone jisia bat kan long ro cing mentoi nam ta ka shnong dan ka dong hagi sngai ki banwan te ya kata layo ya ka scheme ka scheme na ka DMF fund ka bala poi hapo block but nadiap ban issue ya ka work order syai soda berpetre te kane di kawe ka ba kanlong ka ba bentoi bah lingba kane ka scheme te kane ka scheme la dangam bakla ka bangi recommend kade arkulak le ha ben bahai ka madan parot te hakabide ba ketika cingdon kampat hamadan omtang kata ka cingpen bahai ka madan ringi don kamro wat ya ka public toilet kene caka lebar ho ngila nam ta jing siang ban shna te perri henry ni perkhat badang biang ba kapor ngi dang perkhat ba lese ka ladang yo ka balong permanent ba ka klop na ka shnong kan la penun kam barabor te ya kata ngaso tenat ben pentip bana kaling cungi la yo ya ka scheme na ka district council ling ba ka 15 finance commission nakatai grand component jong snem arajar arkuwe arkua kani ka kam kalong construction of public toilet cum dressing room of Puryang football ground dong yurim Puryang te kabalong sanlang te kanero lala ben pentrekam but ye kanero ngin sa IT ka kashnong benle ka badon kam te kamun arbenta hang nei ngila yo jingirap we naka DMF fund kabade kamadan arpula bat sanlak nak konsil ben shnapen bahai kan toilet sa kaching don kam jongka balang khamtam hakabide ba kapandal nanta ka shuki bat ka sound system te ya kan nei kapandal shuki ba sound system le sengi nakaling sorkar ngin mi don benta bat ya kan dengan sa perkhat kerpang no nakaling chunga bat pisiak ka balang mo tengin poi no syakawe pa ka benta kata kalong cingdon kam hakabide bat ka
te ka ngi don kamba hatu ngai but kumba phitip lingba ka Jal Jeevan Mission nadu kapor bangidang longkum MLA ngila penyo sanction ia kene ka dong ka thain roshnong jongi kumba lai punyo kror tam te nasukwa tip ni SDO ka status jong ne ka scheme ongoing scheme bala pentrekam hang ne po puriang se hadu kanu persen la ko ban ne la dep ne kumno asukwa tang bendep habe di kata te nangta ni phai ba sa kiching don kam jonga surok te ka surok ka ching ye chungi ka de tak ka we ka badan kam thumai ka de ka approach road ka ban napo min road siapo madan long chesiang lada makala khendet mitar ade ha tuan napi dibuat lawan te ni ngin don kam nam ta kani kiching seng bu kre la shimsna jong ka balang blay ngi popuria jeseng nok tre lada ngam makala banwan jeseng hangne ki prabange jimpoi ya ka khatsan haja ne shipo haja shnya shipo shnya te ngidon kam iwe approach road na makamadan long jeseng de station nai te kemud na po min road hang ta po madan tak ba kat no mitar sudah kentet ya si khatsan aku mitar kam ya ka approach road ka ni kan long original te light no nang ta kiwe sepentip lem la don cindunan hang ta light nang ta ngi ngaso bangidon kam stang ka repairing aneh te tong ini perkhat lang pat acing mut liam kabe kata te la diap ka la diap ka surok te menta sa ka bai de ka light ro na kaling ngala pentip sulong ba marmar yo banwan na kaling jongka department then ringin sa pentip ta ka city ban penbiang kata te ka ba don kam lo ngidon na ka police department ban hab ban penyerap lem nam ta ka traffic te ka traffic na kai kan happen form sunan cha SP shan de bar ba ka de ka sing ba sing ke te ya ka city tengin sa pendrap ofisia ban pentip lang sha DC habe de ni ching sem he kadi tangka mimpi ya ka traffic te mena perempuan ko wilayah pek ni imut ban penlong one way ya ka surok kan rum be nang the kan mi be nang ni the na ban lat blok te ni hab yerma ki cakawan bu kali kan utli ki madan pi dan ni ban yo bu kali parking pat capacity kat no kadon kat utli ki kali pi ong chipo waja tam ginwan ki pat bat ko ki kali we expect bet adat you tingin hab ya yerma ki itu so tip anu ban bu kali kawai tinai isi semua ko chot kadon te bakinya kita nun the shani ka jangai ne ki Pansin, dangdang ya. Ang takan ni kawah ni Medan School, Korea Secondary School. yang kali harus surak bahkan kalau free baik surak nang ba kamu dan kanu nu wajib surat kali kawan video ingin ya trailang baik baptis ya anytime kami ingin dan dekat baptis ya ini dia ketua jenggut baik ai sepenjat hadir bagi dari komiti kenang ba ngaruh lembat ki engineer staff dengan dari ban page lemdai tang mentar Ramadan ru yo tang yo ban ai kibai kita kan te kebha bari serila ai jenggut ya ne komiti bal bagi form benar mun ipin lang bagi tapi wis singin ngiwan bagi engineer gen ki ngiwan pet ngin ai kita ki jingirap ngila ban ai na blok ma tamu tai presyo